Pozdrav djevojke, trener Džemo je opet sa vama i dobrodošle na novi zajednički trening. Nadam se da ste uspjele par puta uraditi vježbe iz prvog videa i da sada to nadogradimo dalje. Svakako obratite pažnju da vježbe radite kontrolisano i u skladu sa svojim mogućnostima i ukoliko osjetite da vam je previše, da vam se vrti u glavi, pauzirajte i odmorite. Mala napomena, nemojte zanemariti vježbe zagrijavanja, jer one su nam bitne da pripreme zglobove i tetive za rad i sjetite se da pijete malo više vode jer pomaže oporavku od vježbanja i povećanju energije u toku dana. Idemo dalje sa vježbama, dosta smo svjetli. Da počnemo sa zagrijavanjem za ovaj drugi trening. Opet ćemo raditi nekoliko vježbi koji će nam pripremiti zglobove za rad. Pokušajte da pratite, nemojte nigdje žuriti i obratite pažnju na upute koje vam dajem. Prva vježba će biti da stanemo u širini ramena i nagrijemo se malo preko savijenih koljena, kao preko ograde da se naginjemo. I pokušajte da nisu leđa opuštena, već da zategnemo nazad lopatice i da budemo uspravni. Okay? Pustite ruke dole i idemo polako, kontrolisano, jednom rukom dokle možete u stranu, samo ruka ide gore, sve drugo stoji. Vratiš tu ruku, hop, ide druga ruka prema gore, pogled za njom, vratiš nazad. Ovdje će ostati malo zatezanje u leđima i u ramenu, a to je poenta vježbe, čuvaš malo, kontrolisano vratiš, pokušavaš ovo da svaki put jedno pola centa malo više odeš gore, vratiš i naravno bez žurbe uradite ukupno nekih 35-40 sekundi ove vježbe, hop, i nazad. Kad završite vježbu, malo se ispravite da vam se odmori leđa. Okay. Druga će biti u istom položaju, dakle opet ćemo saviti malo koljena i malo se snagiti kao preko ograde i stavimo ruke nazad. Tu iz ovog položaja idemo okolo što većim krugom da dođemo ispred glave, dohvatimo prste, top, idemo okolo što većim krugom nazad. Ovo ćemo ponoviti nekoliko puta. Ovdje je ideja da pokušavate što veći krug okolo da napravite i osjetit ćete da malo zateže u ramenu više, naravno i u leđima, ali to je sasvim ok jer ova vježba je pravo dobra, posebno nekome ko pravo dugo sjedi. I onda kad dugo sjedite, ovaj gore dio ostane zaključan, a na ovaj način malo i ramena, gornji dio leđa otključate da možete dalje da funkcionišete, a jednostavno malo energija dođe sebi. Jel ok? Idemo dalje, sljedeća vježba nam je, dole smo, položaju kao u onom prvom videu, imamo iskorak poziciju, imamo ruke sa unutrašnje strane, samo ćemo ovaj puta da se namjestimo, dozvolimo da malo više zategne u tom položaju i onda ovu zadnju nogu pokušate stisnete rukama pod, a zadnju nogu, hop, dignete u zrak. Ako ne možete non stop čuvati zadnje koljeno ispravljeno, pustite malo, odmorite dole i onda opet ispravite zadnje koljeno. Ovo kad uradite, malo više će da vas zategne u ložama, kukovima, što je sasvim ok. I pokušajte da čuvajte taj položaj nekih 15 sekundi. Nije ni malo naivno, možda izgleda jednostavno, ali naravno to ćete isto. Hop, zamijenite noge, ruke s unutrašnje strane, prvo se malo naviknete na ovaj položaj i onda ide tap, ispravljanje ove zadnje noge i čuvate položaj. Ok, nakon nekih 20 sekundi podignete se gore, sad idemo dalje. Sljedeća vježbica će biti bukvalno kao malo prije, samo ćemo namjestiti noge tako da nam je prednja noga težina na njoj, a zadnja noga u liniji sa petom tu pored, samo lagano na prstima. Savijemo koljeno i kao malo prije idemo preko ograde, zaključana lopatice nazad, stanemo tu, pritisnemo prednjom nogom, vratimo se nazad. Odemo preko ograde, znači ova noga je tu samo za balans, težina je na prednjoj nozi i trebali bi ostati u zadnjoj loži da zateže. Nemojte leđa puštati, već zaključajte nazad lopatice. Kad se vraćate nemojte se dizati leđima, već pritisnete prednjom nogom, hop, i to vas ispravi nazad. Ok, ovo isto idete 20 sekundi na jednu, zamijenite, stavite drugu nogu, ova druga ide pored tu, namjestite se lopatice, savijeno malo koljeno i preko ograde staneš, pritisneš nogom, hop, nazad. Ok, ovo ću vam pripremiti zadnje lože
za rad dalje treningu. Ok, imamo još jednu vježbu u ovom zagrijavajućem dijelu, a to je sklek položaj. Samo ćemo ovaj put u sklek položaju da malo modifikujemo, nećemo samo čuvati sklek položaj, već ćemo ići pokušati malo koljenom ići prema naprijed, pa vratiti. Malo koljenom prema naprijed, pa vratite. Idealno idete koljenom, hop, dovatite ruku, pa nazad. Dovatite ruku, tu tač, pa nazad. Opet, nema žurbe, čuvajte koliko možete. Ako ne možete nogama raditi, samo čuvajte ovaj položaj da malo zagrijemo ovaj prednji dio, aktiviramo stomak i vidimo se u glavnom dijelu treninga. Dobrodošli u drugi trening u našoj seriji. Sada ćemo da odradimo glavni dio treninga i vježbe ćemo opet da pokušamo da kontrolisano radimo, da malo ojačamo mišiće i naravno malo pripremimo kondiciju našu za DM utrku. Okay. Prva vježba će nam biti raskorak. Znači u raskoraku razmaknemo se u ovaj položaj, ovo smo radili već jednom gdje smo samo čuvali dole u poziciji. Sada ideja je da pokušamo da radimo ponavljanja gore dole. Znači malo više težine je na prednjoj nozi, namjestiš se, ispraviš leđa, ako treba čuvaš se za nešto i pokušaš se malo dole spustiti, hop, i vratiti. U idealnom smislu, naravno, odemo skroz dole, dohvatimo pod, pritisneš nogom, ispraviš se gore. Dole uzmeš zaka, izdahneš gore. Jel ok? Znači kontrolisano se spustiš, hop, gore. Vi sebi nađete visinu koja vam odgovara, da se osjećate sigurno u njoj i odradite. Naravno, jednu odradite 25 sekundi, drugu opet odradite 25 sekundi i ovaj dio je završen. Ok, idemo dalje. Još jedna vježba koja nam je poznata, samo ćemo je sad raditi malo težoj varijanti. A to je ona naša Superman, odnosno leđnjaci, gdje ćemo mi stanemo u položaj tu i umjesto prošli put što smo radili to, sad ćemo malo da pojačamo i da pružimo ruke naprijed i u principu sve ostaje isto. Glava treba da gleda dole, ne da zatežete gore glavom i da pokušate kontrolisano da se dižete i spuštate. Znači tu smo, bez trzaja, lagano, hop, pa dole. Vratimo dole. Isto tako, ako vam je lakše, možete samo da podižete gornji dio, da noge za početak ne koristite, a kako malo ojačate vremenom, da onda počnete da koristite jednu i drugu. Ok, idemo sad na sljedeću vježbu. Sljedeća vježba je iskorak u stranu. U principu, njega ćemo raditi tako što ćemo stati malo šire, malo otvoriti stopala prema vani. I evo, vidite kako to izgleda. Znači tu smo, idemo iskorak u stranu, kao da ćemo da sjednemo na jednu malu stolicu ovdje iza nas. Znači spustimo se, vratimo gore. Ovdje isto gledajte koliko vi možete duboko da odete, nekom će to biti malo manje, neko će moći to fino dole da se skupi. Samo je bitno da ne idete u smjeru koljena, već koljeno ostaje tu, a vi sjedate prema dole. Znači sjedate i nazad. Odradite fino 20 sekundi jednu stranu, to, i onda naravno prebacite se, idete 20 sekundi u drugu stranu. Pazite samo ukoliko vas boli koljeno malo više kad idete, pokušajte da koljeno vratite nazad, a vi više da idete u sjed, da malo skinete pritisak sa koljena. Ok, to je prilično jednostavno, samo je bitno da je kontrolisano. Dalje, prošli put smo čuvali samo sklek, sada nam je ideja da pokušamo raditi nekoliko sklekova. Ono što ćemo raditi jeste sklekovi sa koljena, da namjestite koljena i pokušati izbjeći klasičnu grešku što većina ljudi pravi, a to je da ovako radi sklekove. Nama je ideja da stavimo planove i onda prije što krenemo raditi, gurnemo naprijed kukove, kao da odemo preko ruku. Znači ne ostajemo nazad, već odemo naprijed preko ruku, stisnemo stomak i pokušamo tu odraditi. Neko će raditi do pola, udisaj dole, izdisaj gore, neko može kompletno, pa nek ide skroz nazad, skroz nazad. Ako ne možete ni jednu ni drugu, moj savjet je radite ponavljanja tako što ćete polako, kontrolisano ići prema dole, ići prema dole, ići prema dole i leći skroz. Pa onda se podići i onda opet kontrolisano, kontrolisano. Znači trudite se da ne propadnete brzo, već samo uz kontrolu, top, vratite se gore.
Ok, ovo isto neki 30 sekundi, bit će sasvim dovoljno. Možete čak i odraditi nekoliko ponavljanja i vidjeti da vam je preteško i onda ostati čuvat položaj skleka dok vrijeme ne istekne. Jel ok? Dobro. Idemo dalje. Sljedeća vježba koju ćemo raditi su jumping jacksi. To vam je poznato, to ste svugdje vidjeli. Radi se o tome da počnete s rukama i nogama uz sebe, ispalite tu, vratite nazad. I naravno to radimo malo brže. Ok, pokušajte znači, da stanete tu i lagano ide cap, hop, kontrolišite fino, kontrola nogu, disanje, hop, 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 tako. Kome je ovo nezgodno, možda malo zbog zglobova ili nečega, može raditi verziju da izbacuje noge sa strane, da malo smanji taj dio sa skakanjem, ok? I ostala mi još jedna vježba koju ćemo raditi, to je nešto što ja zovem košarkaški šutevi. Znači stanemo tu, uzmemo loptu koja nam se nalazi između nogu i ispalimo šut. Veoma jednostavna, ne trebate puno skakati, poenta je samo da pokušate uvezati nekoliko šuteva, odnosno nekih 30 sekundi, kontrolisano pucate na koš, hop, vratite pažnju na disanje da vam ne bude previše, pošto su dvije vježbe za kondiciju jedna uz drugu, može biti malo da postane nezgodno za disanje, ok? Nakon 30 sekundi ove vježbe, odmorite se slobodno minutu, dvije, nekome će možda trebati 3 minute i onda uradite ovaj cijeli krug što smo radili još 2 do 3 puta, u ovisnosti koliko imate vremena i u kojoj ste fazi spremni. Hvala vam i vidimo se u neistezanju. Nakon napornog treninga, naravno, malo da se istegnemo. Danas ćemo raditi malo drugačije istezanje gdje ćemo gledati da legnemo na leđa. Hop, pustimo se dole i gledat ćemo da jednu nogu za koljeno uzmemo i povučemo prema sebi, spustimo dole glavu, ova noga odmara tu, a mi se trudimo da malo više povučemo koljeno, da zategnemo i istegnemo ovaj dio. Naravno radimo na vrijeme, polako, kontrolisano jednu, povučemo, kad završimo vratimo je tu, preuzme je druga, hop, vučemo nju, nakon završetka vratimo, sad idemo nogu preko noge, ono kao kad sjedite, namjestimo, ok, i polako gurate koljeno dole, naravno da ne osjetite preveliku bol, već lagano gurate prema dole, da zategne, trebalo bi osjetiti zatezanje u ovom dijelu, neko možda malo pritisak koljenu, ali to nije ništa strašno. Gurate znači dole, opustite polako, prije mijenjanja noge, zamijenite nogu, hop, i lagano. Gurate, gurate, u ovom smjeru se gura, tako, nek zategne, vratimo, hop, spustimo dole i pružite ruke, pokušate da u ovom položaju lagano kružite rukama po podu prema dole i duboko dišite, znači kružite gore, dohvatite ruke, kružite nazad, hop, dokle može, polako pravite kao mali anđeli u snijegu kad se prave, tako vi radite rukama. Spustite na kraju toga, nakon 30 sekundi, ruke na stomak i duboko udisaj, duboko izdisaj, nekih 30-40 sekundi. Sačekate malo da se puls smiri i nakon toga obavezno kad budete ustajali, prvo malo sjednete, malo da se pritisak stabilizuje nakon ležanja, nekoliko udisaja i onda ste spremni da ustanete i idete dalje. Nadam se da ste uspjeli sve uraditi i da su ove nove vježbe malo osvježile trening. Jedan mali savjet je da pokušate svaku vježbu i svako ponavljanje da se fokusirate dok radite. Dakle, kontrolisano, mislite o dijelu tijela koji trenutno radi jer će efekt biti puno bolji. Ovo vrijedi za svaki trening da razmišljate o mišićima koji rade. Samo nisam napominjao u prvom videu jer obično prvi treninzi su fokus da se prežive, a drugo sve je manje bitno. I naravno nemojte zaboraviti magnezij i citrat prije spavanja, upale će biti puno kraće, manje i počet ćete se oporavljati.